Pemirsa ring sejeroning mestikayang keselamatan tur rasa degdag ramone selami arus mudik lebaran luar sekali tali selai. Maka sami kewentenan angkutan bus penumpang seneng ranjing ke terminal tipe A Mengwi Kabupaten Badung ketureksain inspeksi keselamatan kendaraan utawi rem cek. Penureksaan inucap sampun memargi dawag pengawit Maret kantos tanggal 24 Maret sane lintang. Pengawas terminal tipe A Mengwi, Ardani Nirwesti Matutang pemarki inucap Dani mausang ring erahina saking terminal sida ngelaksanayang ram cek majang sawetara dase kantos 15 unit bus soning ranjing turma operasi ring terminal inucap. Panureksan sanik laksanayang mekadi ring aspek keselamatan miwah piranti pelinggihan. Inggian nureksain kondisi fisik ban, sistem pengereman, lampu penerangan, klakson, kaca spion, surat-surat mewah hasil uji kir. Lianan punika sarana penyokong ring tengah bus taler katureksain. Indi kewentenan bus sane nenten yang kepin prasarat dane nenten je langsung ngejantenang palinggian inucap tidak layak operasi. Pet Prade kepanggih Pikobet terminal pacang ijenin surat peringatan majang perusahaan otobus PO. Tetujuan nyani mangde Pikobet inucap digelis karerang pemargi tur palinggihan punika kejantenang layak jalan. Ardani mausang kantos mangkin sawetara 6 dase bus kantun muatang malih antuk kabecigang tur nenggepin standar keselamatan. Terminal Mengwi sampun rajek ngemargiang panureksan inucap nyangre musim mudik lebaran antuk mastikayang samian armada kantun becik kewentenan nyani sahengicenin rasa degdeg majang pemudik sani mewali ke genah pelekadan. Ngenenin penarke panincapan penumpang ring terminal Mengwi selami arus mudik Ardani durung sidek ngicenin wilangan pasti. Nanging daninar kayang panincapan penumpang sampun sidek kepanggih ri sampun pemargin rahina suci nyepi. Parwata Bali Pos nguningayang.